tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, Mike. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, Mike. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagimunan ti asawam, no di mo kayat ti mailawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Rabi, iti pa nagbiyahe tayo, naggapo iti reunion tayo, Adela. Wen nga rod, sapay makaturturog ako man. Ala, isadag mo latan ti ulo iti abagag. Iturog mo ibit. Bakit? Tsak kayat, iturturad ko laangan ah. No kasta nga rod, siya akong tagsanggir iti abagang. Anya ka magtang lolito. Ha? Kita anagado tayo a pasaheros. Pagbayanam ka mangay, katawan mo tinagas na. Pagkasawa tamatan. Ay basta, no kayat mo nga iturog, idumog mo latan iti... Oh, halas shitty mo't gaya man iti bigat. Bakit? Nakaluto kan? Ay, nalpasan. Urayan ka nga rod a makariing tapno mamigatan. Sige. Sigalatan ti mamigat. Saan nagpaya mabisin? Ah? Wala, sikat imakam mo. Sige, panawan ka nga rodan. Nay, pinanawan na ngagpa... Lolito, di nakman salsal labay na kasta. Ha? Magnakakadilat na. Diyak kaya tikas na. Anya? Apay, feeling mo mat, balasan ka. Sasawang mo't sika. Ibagam laing no di na kay ayatan niya asawam. Tapno ambok mat. Ay, agtal na ka man. Agawa am kit di timag na. Amangan numala daw tapay iti maudi a biyahe iti istasyon ti bus. Mabit man laing. Ay ayatan nagkatiwin no saan? Sungbatan nakman? Ay unay kan aya. Kanya ka din day taasal sa ludsudem. Kababain. Addata dito'y sidewalk. Itatadatan dito'y balay. Kayat ko nga amon, noan niya ka di nga agpay so ti parikot musika, Lolito. Siyak kumatag sa ludsud kin kay tikasta, Adela. Apay? Kasano? Awan pa'y mariknak nga ayat, kin lailom kanyak. Tinasakit. Kasla pa yun ibain nak iti kaaduan ti tao. Anya? Ibaga manlangin kanyak tagpeso, Adela.
Ay ayatan nagkadiwi no saan? Anyamot day taas sa ludsod mon, Lolito. Apay, nakikalay saak ayakan ka no saan ka nga ay ayatan. Sana ka mamatikan ka. Anya? Nay, naibos mo tang diarak. No problem. Ado pa dito buti na pare. Dalabiit na panak. Inibos mo matin, pare. Di kagda na gumatangak man na. Ah. Di oray man no sa gaysa ta bungotin mo iso. Pare, desperado kan samatan. Huh? Anya kami di parikot mo ay, ha? Agbabawi ag pare Roman. Ang asawa. Hindi na kayatan ni Adela. Ne. Aguray ka man. Inkarlaysam, ita ibagam adi na kaayaten. Ipagarup na siguro nga ito ti Kortak pare. Isuan nakikalay sa kanya. Oray hindi na kayayatan. Salpag giti ti kastoy. Ay. Sos. Pare, numabalin la ko maadawahatag ti asawa maramidag. Ay, kwa. Kun ko naklang da pare. Hindi ka man pare. Seryoso tayo tayo. Parikot ko tayo asawa. Na. Ay, Gulay ka man, pare. Gulay ka man. Kasano anak ko na maadi na kay ayaten ti asawa. Anya ti pagkunaan, pare. No ibagagan ka ti rason ko. Matulungan na ka ti matlayang pare. Huh? Ay, wala. Iso nga rod akayat ko nga amuan no anya ti gapo ken rason mo, pare. Nana, mabalin abuludat di pagidaddadangan nyo iti danumyaw. Na, apay aya, Adela. Mangipapudot ako maiti danum tapang banyos ko iti nabartek nga asawa. Na, itaman pa'y ang nagbartak di asawam. Kat sigud mat asan nga umininom iti arak. Ay, jak man amu iti day di atao, Nana. Nagbaliw mo dun. Umaakpay kit din. Oh, amangan mat nga da pagkurkurangam kan kwa na adi mo amo, Adela. Awan mat ti amok, Nana. Tararamidak mat ti pagrabangak kas asawa. Wenno saan, amangan mat no adda babae na. Isu akas jay. Jak mamati nga aramidan kanyak ni Lolito ti kastanan. Kastoy ti aramidam tapno maamwam no ay ayaten na kani bakit mo no saan. Anya ngay pare. Padasa mapakitaan ni bakit mo. Kampay di, adda balasang akarelasyon mo. No agselos ni bakit mo ay ayaten na ka. Ay ngam no saan. Saus. Pod no adi na kay ayaten pare. Ne. Mayat day ta nga idea ma pare. Kastaman nagpaiso taramidag. Ading, anya ti sapsapulin niya, oh. Ay, kwa manong. Agsapsapol kami iti pagakaran mi apagdagusan. Kastaya, ading. Adda ka di amuyo abakante dito yung mabalin mi apagakaran? Adang, sana dito yung banda, ading. Ala,
O, may kayo isurok ka ta kayo. Sige adeng. Gawit akmatan na. Makamo kayo no kaano kayo nga umakar. Wen manong, agyaman kami unay kan ka tatinulungan na kami. Awan na yaman na ading. Pakaragsak ti tumulong. Ay, wen gayam. Mabalin ka di ang maamuan ti madaydayawan mo, ading? Rosana tinagan ko manong. Lenny mo't tinagan di kadwak abakla. Oh. Ay, siya gayam ni Lolito, ading. Di tala nga banda ti balay mi. Tinasayat. Dumagas kayo pa ya. Ay, saanan manong? Inton maminsanan. Agyaman kami laangan. Sige, da kayo nga rin ti makamo, ading. Angam no kasapulan nyo titulong ko. Masitag kailangan kanya ka. Sige, panawan kayo pa. O sige manong, agyaman kami. Naggapuam Lolito. Itayan ni Rosana. Sino day ta Rosana? Secret. Apay. Saan ka kadi amap na kanyak? Iso anayonan nakpay? Saan ka anayunan? No di kat sukatan kan. Anya? Di nakman angawin iti kasta si Kalolito. Saan ka ngang agawin? Pudno ti bagbagak. Unay lagi din na dela. Kasla, kaya't napayan niya ipaypaysok ti pangisokat kun ko na. Sa bali ti jar na itay kanyakat. Oh, manong Lolito, si kamot kayam dayta. Nay, Rosana, si kamot gayam. Ay, uwan, naglinong akbit dito yung waiting shade. Tanay, agarbis mo tan. Wen nga rod, naimbaglakit din taing tugot ko ti payong ko. Kat sa dinong iti papanam, Rosana. Ditoy, sikat ti kayat ko asarakan ko ma. Takayat mi nga mintagpatulong kan ka. No, mabalin, manong. Ay, kat mabalin na, Rosana. Anya day jay? Ay, umay ka nga rodan. Agpayong taadwa. Saan ba't ngamin ama ka nagtilugan ditoy? Iso abagkatan min dagiti gamit mi. Ninananura, ti adda ti istora. Kampay day. Kasla, jak nakita ni Nananura. Paiman sa labayak ni Rosana. Amum Adela, nakitak. Adda kinasinarak nila kay mo ababae iti waiting shed. Napudaw kan napintas. Ay nanana, amangan mo't no saan anila kay ko tinakitam. Isu! Nakitak nga raw, nagkapayong da. Sana sinalabay ti babae. Sigurado ka, Nana Nora? Nilakay ko tinakitam? Wain ko naklangarutan. Makita day jay alalaki. Ang gamnay, di mo ibagbaga asyak tinangibagakan ka Adela. Wana na, di kagdanag. Kat agyaman na itinaibagam kanya. Dagi jayon, dagi tito. Dagiti awanan bay. Payungan na klan. Sana mabasa tawid ko. Wan, sige. Dagi jaytan. Napandan.
Surutek ina itinalimay. Adda akong itisamot ka rito. Umay ka kit din. Si Kama, di na kumamot pa ayon Sika talaga. Dagiti awanan bain. Ayop kayo! Anya ti kayat asawan da ito, Lolito? Sino ti? Adela, apa nga ka dito eh? Siyak ti asawa ni Lolito! Aga-agaw kay ti asawa! Adela, anya ka katin? Di mo ikalintigan ti babaem! Pangasim! Gawitan! Umaykan! Tatang, tulungan ta ko ba? Dito yakon balayo ang maturog. Ay, agar-aramid kan tumatitibong ti hulom. Ah. Nagkunang amin ay aso katam ti asawam. Hanya nga ita. Sana puno day tatang. Kung ko naglaeng mat day ah. Kaya't ko la pagsilusin ti asawak. Taapay bait. Ngamin, kasla di na kayayatan ti asawak tatang. Kanayo na mairirita kanyak. Nada kayat kaw. Kaya't ko tay nalailo kumamot nga asawa. Ken amo na tagselos no kwa. Tapno da pakakitaag mo ta. No ay ayatan nagbutlaeng. Ay, dalulito aya. Apay, ti ayat ket maipakita laang babaan iti kinalailaw. Wano iti pa nagsilaws? Ay, saus. Lulitaw. Laglagi pam da ito'y apagsasaw. Di mo pagsilusin ti asawam, no di mo kaya ti mailawan. Tatang. Ay, anya ka lagi din aya. Kastala ti biyag kahit, tinapatag. Asa si kaswan na ka itinasaya at ti asawam. Ilutuan na ka. Labaan na dagiti kawas mo. Ken kang runaan ti amay na dapanagtalagnakin ka. Kaya makitak met kahit. Banbanyusan na ka pa ini bakit mo no mabartag ka. Saan aya? Aday tatimang ipakita. Nga ay ayaten na ka ni bakit mo. Siyak ti mangi panagnak. Ngawan ti relasyon da Rosana kilakay mo. Agpaiso ka di ti ibagbagam aging. Wen, naira na laang idi nagkuyog da. Ta nagpatulong kami kinkwana manang. Ay napatsin na ko ma. Kasta aya. Ay na. Sorry, adi. Nang ronakan ka, Rosana. Kunak lakit din nagpaiso ti bagbaga ti asawa. Ay, pasensya ka matan, manang. Tinapatag. Nalawlawaganan ti amin. Apay nga imbagam kanyak idi ani Rosana ti kasukat ko. Ay kat, kun naglaang da dya, bakit? Kaslamat ngamin pudpud no ti panang ibagam idi kanyak. Ay kat, pakawanin na ko na bakit? Promise, dinton maulit tinaramit ko. Sa kaumisam. Akas ka lamang lukloko. Ha? Maragragsakan ang road, bakit? Ngamin, napanak nakakita niya ay ayatan nakmat gayam. Ay na, agyaman nak, bakit? Kas naibaga kon, nagpaikalay sak ayakan ka, no saan ka ngay ayatan. Wanya road. Hala, pakawanin akon, bakit? Naamiris ko, nagitibidot ko. Kan pakawanan nakmat alakay. No anyaman dagiti nagkurkurangakan ka. Ay ayatan ka, Lolito. Kitjak kayat ama pukaw kay tibiyag ko.
Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagimunan ti asawam no di mo kayat ti mailawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Filipinas Pardo ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg!